izlazna građevina tunela Klek. Postignuti rezultati pokazali su da se metoda pneumatskog transporta i ugradnje betona može uspješno primjenjivati na hidrotehničkim objektima. Radovi u kompenzacionom bazenu Popovo polje odvijali su se u fazama. Poslije završetka svake faze mjeren je efekat i rađene su daljnje korekcije u izgradnji. Radi izvlačenja zraka iz podzemlja postavljene su aeracione cijevi. Ulazna građevina dovodnog tunela zaštićena je od nanosa betonskim pragom. Poslije završenog iskopa pristupilo se betoniranju tunela i vodostana. Dovodni tunel betoniran je kliznom oplatom u dvije faze, prvo kalota pa zolna. Nakon ovih radova izvedeno je vezno i konsolidaciono injektiranje i time su gubici vode svedeni na najmanju mjeru. – 1972. godine, kada su počele studije jednostepene pumpe turbine tipa Francis za pumpnu hidroelektranu Čapljina, u svijetu nije postojao prototip sličnih karakteristika. Stoga je proizvođač pumpe turbine morao izvesti obiman program hidrauličkih ispitivanja na modelima. Rotori pumpe turbine težine po 380 kN i sprovodne lopatice izrađeni su od nerđajućeg krom-nikl čelika zbog otpornosti na kavitaciju. Dva servomotora služe za pogon sprovodnih lopatica koje imaju lomljive čepove i elastično učvršćene lopatice za slučaj loma jednog od čepova. Luka Metković je posljednja istovarna luka gdje su preko dalekih rijeka i mora stizali i istovarani brodovi sa opremom. Grad Metković udaljen je oko 15 km od strojare pumpne hidroelektrane Čapljina. Za potrebe gradnje i eksploatacije elektrane izgrađen je pristupni put strojari dužine 12 km. Ovim putem, specijalnim vozilima, dopremana je teška oprema iz luke Metković. Rotor generatora je najteži komad koji je ugrađen u elektranu. Težak je 2960 kN. Rotor nose dva mosna krana kojima se sinhrono upravlja. Prenos i spuštanje rotora sinhrone mašine jedan je od najuzbudljivijih i najosjetljivijih poslova prilikom montaže. U pumpnoj hidroelektrani Čapljina odabran je direktni asinhroni zalet sinhrone mašine u pumpni pogon. Radi smanjenja pada napona u mreži 220 kV zbog udarnog opterećenja koristit će se prema potrebi i zalet u pumpni pogon pomoću prigušnica sa odvodnjenim rotorom pumpe turbine. Zbog odabranog direktnog asinhronog zaleta, polovi motor generatora izrađeni su iz specijalnog masivnog čelika. Polovi su međusobno spojeni elastičnim bakrenim spojevima proračunatim za struju od 40 kA za vrijeme asinhronog zaleta. Motor generatori se hlade sa dva sistema hlađenja. Rotor i željezo statora hlade se prisilno pomoću 16 ventilatora, dok namot statora ima direktno vodeno hlađenje. Uzbuda sinhrone mašine je teristorska. Izgradnjom korita Trebišnjice od Trebinja do Popovog polja obezbijeđen je stalan protok rijeke. Izvedeni projekat pumpne hidroelektrane Čapljina je jedinstven primjer kako izgradnja jednog hidroenergetskog objekta može vratiti i unaprijediti ljepote jednog kraja. Kroz grad Trebinje teče rijeka sa minimalnim protokom od 8 kubnih metara vode u sekundi. Betonskim koritom trapezastog oblika i maksimalnog kapaciteta 45 kubnih metara teče danas rijeka Trebišnjica od Trebinja do kraja Popovog polja uređenim koritom dugačkim 65 km.
Odvođenjem voda u pravcu strojare Svitava sa maksimalnim kapacitetom 225 kubnih metara u sekundi gotovo u potpunosti se obezbjeđuje Popovo polje od poplava. U sklopu ovih radova izvršena je i regulacija obodnih vrela u Popovom polju. Pored energetskih potreba, stalni protok rijeke Trebišnjice kroz Popovo polje osigurava vodu za natapanje polja i tako omogućava intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i snabdijevanje vodom priobalnog pojasa od Čapljine do Dubrovnika. Za potrebe izgradnje objekata pumpne hidroelektrane Čapljina izgrađeni su pristupni putevi, mostovi, vodovodi, dalekovodi, poštanske linije, što je ostalo narodu ovog kraja na trajno korištenje. Iz kompenzacionog bazena Popovo polje voda ide dovodnim tunelom do strojare Svitava. U slučaju ispada mašine iz mreže, privremeno se voda pojavljuje na površini u gornjoj komori vodostana. Izgradnjom donjeg kompenzacionog bazena Svitava, dio močvare Hutovog blata potpuno je izmijenio svoj lik. U stijenskim obroncima Svitavske kasete izgrađeni su objekti pred strojarom i razvodno postrojenje. Pristupnim tunelom dužine 636 metara i dimenzija 7 puta 6 metara ulazi se u strojaru. Podzemna strojara pumpne hidroelektrane Čapljina u Svitavi je jedinstven građevinski objekat, djelo naših neimara iz cijele zemlje. Kakve su prave dimenzije ove strojare, najbolje govori podatak da bi se u taj prostor mogla smjestiti zgrada od 25 spratova. Na montaži opreme ovog složenog pumpno-turbinskog postrojenja radili su čitavi timovi uglavnom naših stručnjaka, čiji je zajednički rad dao rezultate koji se mogu mjeriti sa montažom najvećih objekata ove vrste u svijetu. Cvitan Bagar, Jahija Himović, Ivan Krešić, Milan Milanović, Josip Novković, Vojin Ostojić, Božo Paljetak, Dragutin Pantić, Ervin Priskić, Ramo Ravnjak, Krešimir Stanković, Mile Rumenović, Petar Vujović izgubiše živote gradeći ovaj objekat od 1973. do 1979. godine. 24. novembra 1979. godine u čast proslave Dana Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine puštena je u pogon pumpna hidroelektrana Čapljina. Pumpna hidroelektrana Čapljina ima dva motor generatora, svaki nazivne snage 240 MV u generatorskom pogonu, odnosno 220 MW u pumpnom, sa brzinom vrtnje 300 obrtaja u minuti u generatorskom i pumpnom pogonu. Proizvodnja električne energije u turbinskom radu u prosječnoj godini, nakon izgradnje čitavog sistema hidroelektrana na Trebišnjici, iznosit će 810 miliona kWh. Proizvodnja iz prepumpanih voda ovisi o mogućnostima i potrebama energetskog sistema. Hidroelektrana Čapljina, osim višenamjenskih efekata, reverzibilno je postrojenje koje radi u turbinskom i po potrebi sistema u pumpnom pogonu, da bi kasnije prepumpane vode ponovo iskoristila. Stoga služi kao brza i efikasna rezerva u sistemu i djeluje kao regulator i aktivne i reaktivne snage.
Upravljanje ovim postrojenjem predviđeno je poluautomatski, automatski s pulta u komandnoj prostoriji i automatski daljinski iz područnog centra upravljanja u Trebinju. Snaga generatora u strojari prenosi se pomoću jednofaznih oklopljenih sabirnica, blok transformatora i uljnih kablova na vanjsko postrojenje 220 kV konvencionalne izvedbe. Iskorištene vode Trebišnjice iz turbina odlaze u kompenzacioni bazen Svitava, a odatle kontrolisano preko ustave Krupa otiču u Neretvu. Na ovaj način vode Trebišnjice povećavaju male vode rijeke Neretve. To ima višestruk značaj za korištenje voda u donjem toku ovog sliva. Pumpnom hidroelektranom Čapljina elektroprivreda Bosne i Hercegovine dobila je moćan energetski izvor, a grad Čapljina i okolna mjesta značajan privredni objekat koji je umnogome uticao na svestran razvoj ovog kraja.